bagusiba minto andonsi asemore kento ngere ntaete kobaeresa gaiga eyiga buno orochabuo ene choo. This is a toilet. Echo eye gotwamwete kuyituba last week kariya bamura bakalemalira ba tunalira berire mire tukalimalira beriga tukalira marionsi tukagukura magena ndarenga manene, very big stones here. Tukagukura magena yanda ali twateti moinari tukaya turungania manene tukaya turungani tukaya ichorima echo eye kero twaya ichoria tukatuba maraba. Embura yature for the past 2 days, heavy rains, 2 days or 3 days yature wana marabaya ebunire airanire guchinze, yani airanire guchinse. You see a compress ili atigire ground kende igoro. This is what happened sekara matanga abeira matanga aba bantu bakunye mbera babe ko mubereme bairaniria maraba paka babomba actually maraba ye tuya bombete bakaigorega in case embure turakini on spear meire kera babombira maraba matanga era bantu bagenda after 2 days embura yatwa lira baliria conference ria gugochime riateka bune riria tekirega muroche riategete igari ka gugochime likaira na guchime rioka bantu bamanya bateba ngaya abarogie bachite butuko bakarusio mubere sina mo gateba iko. So aiga no mubero rusetu ene cho twatubete iga no mubero rusetu kuga ene lira baria compressed likeigatera likaira na to almost its original state nande nyora magena nari tutindigete mabwa manene tukaya turunga ni gochime tukaya tindeka. So want to assume nga magena iya active ne sanduki, you see lakini lira beli na bali butogete liga compress likaira na gochinserio kari nyene troji ligatiga ligate kari ategetera undiga likaira na ibina ebigo koreka gusi mwate abanga yaya bantu mbachite bagatindo koromobere sindio bagusiba minto gaki. This is normal. This is normal lira bango chereri igatira nawezekana muna lia wezekanira iga igatari mobere twabegete ini chotu cho twatubeta iga ilikuwa hapa yarenge ya isiko tukayituba tukabeka liraba batie mbura yature rigateire despite ya magena kwa baima mange na manene simona kuna mawe hapa aya atusinyete gutugura hizi ni kubwa hizi aya atusinyete gutagara lakini ayandi nararenge moina aiga tukayatugura tukayaturunga ni gochie choime esa isibuneye size kama magena mange sana esa isibuneye twaruseti ayandi kurwari buna tolemete tukatoa uko ayandi tukarusi chikandoga tukatoa hapa kando tukayaturungani tukayareta tukayaichorima magena nge 15 magena manene ayanda yaturutete gochigora si unaona ngine ndio hizi tuliweka hapa juu necho yagachira iga magena manene ayanda ya tutatugurete si unaona zingine ziko hapo tukayaturungani gochime lakini nonya to yaturungane tilira badiro liri igatire lia compress gochinse lia tire lia mwabo igoro. So watu wengi wanasema bantu bajite bakabogorio mubere nchimorore mbera ya iranire gochinse sanduku and so many stories. So abo gusie bintu bindi tikatwa ba civilized tuyorokereria tukona guserania marieta iskabu.